Manao nahoatsika iaby mpanaraky ny pejy. Araky ny lohateny io ambony io de resaka za makasika le resaka perquisition zay malaza be ato amin'ny tambazotra serasera. Nahita video nilay le zalahy voalaza nanao perquisition tsy ara-dalàna, nanao video ao izy abaky mijery video ny zaho, nanao n'ity video ty. Azafady aminao aloha rahalahy eto fa tsy haiko zay fandraisanao azy na hoe manakory fa hitenigny raha marina zaho androany satria nenoiko soa ny raha nresainao tao amin'ny video nataonao. Voalohany indrindra de zao, tsy haiko hoe rahalahy na zaho loha sira fa olo mba nahita fianara avao eo na tsy haiko marina. Resaky fitiava-tanindraza sanao, resaky maha citoyen olo iaby io citoyen iaby. Anao mitena ny vahiny reo fa tsy manara-dalàna, tsy manataratasy sy ny sisa nefa anao koa anisan'olo tsy manara-dalàna. Fandraisanao ny Madagasikara zany tsisy lalàna, tsisy tombona andraikitry. Taia tamin'ny firenena ndraiky raha lay nisy hoe citoyen tsotra ia de afaky isava-trano rakotro, afaky isava-trano rabe. Nombia ta Madagasikara teto nisy an'izany. La samy anao an'izay iaby tsika iaby. Manao tia tandry tsy raha raiky avao tia tanindраza eo, maro olo miteny tia tanindраza eo sy miaro Madagasikara eo. La samy nanao an'izay aby tsika hoe zaho olo tsotra tsy haiko hoe ino andraikitrinao. Polisy va iha eo, fa gendarme eo sa huissier iha eo. Zay fanontania apetrako aminao. Na atao polisy na gendarme aza mbo tsy afaky misava-tragnon'olo la tsy mahazo mandat baka amin'ny tribunal. Tsy haiko hoe hainao ve zany zavatra zany sa tsy hainao. Fa la tsika samy olo tsotra io zany ifampisava-tragno tsy aly fombo tsy vita Madagasikara eto, tsy ifamono gasy amy gasy. Za moa tsy anaiky ana olo tsotra hoe iha hisava-trano ato fa la mifamono tsika. Ohatsy teneniko zay. Ny gendarme amin'ny polisy apoloko ndraiky hisava-tragnon'olo mbo mila mandat baka amin'ny tribunal vo afaky manao perquisition. Fa pourquoi iha olo tsotra ndra iha ro tia tanindraza tsisy lalàna va Madagasikara to ahafahanao misava-tragnon'olo agny? Tsy mety rahalay raha nataonao zao. Tsy excuse mihitsy ty raha teneninao zao fitiava-tanindraza tsy niandry hoe nare renseignement. Misy responsable renseignement Madagasikara ny BC, ny gendarmerie criminelle, reny responsable ny renseignement. Fa ny raha tokony nataonao rahalahy laha nare io renseignement io hoe namonjy iha mpitandro filaminana, namonjy iha ny polisy mandraikitsy ny resaky immigration misy an'izany ao. Ny vitanao fa mpandrenesan'ireo tompona andraikitsy reo tsy nandraindraikitsy reo afaka ataonao nanao video manahaky nataonao naniko hoe misy ohatran'izao sy ohatran'izao ry. Fa efa nampandreny police d'immigration zao, nampandreny zao fa tsy misy raha miraharaha reo, tena ambony place nisy anao. La zay ro nataonao rahalahy. Aleo zanjilahy, aleo mifona, tsy mety ny marina, miaiky mifadisona, mampihena heloky. Fa tsy mbo andeha iha hagnamary tena ny fitiavako tanindraza, fitiavanao tanindraza ka iha olo tsotra tsy manana andraikitsy igny ro misy alovana andraikitsy n'olo. Iarany lalàna zany rahalahy. Ary faharoa magnaraka an'izay
ino hanononanao président agnatin'ny videonao agny? Tsy andraikitsy ny président zany, andraikitsy ny fitsarana zany manao fanadidin-drano mpitandro filaminana. Fa zay foana, nareo anisa manimba endrika an'ilay fitondrana mihitsiny, anisa manimba endrika ny présidentsika eo nareo. Ary zay foana mahavolo miteny, olo sasa miteny hoe manjakazaka mihitsy reo baka antimo agny fa président baka antimo ao. Baka amin'ny ataonareo ohatran'io mihitsiny, manimba endrika ilay fitondrana fanavaozana tsy manimba endriky ny président. Da tsy jerenareo fa endren'ny présidentsika eo lafa miresaky. Nareo no manao tao fahatany baka agnilany atiky. De lasa ilay président sy ilay fitondrana ro voaosim-potako hoe manjakazaka mihitsy reo baka atimo ao lafa io président ro ao. Fa tsy fidiny raha ataondry tatandraza, mbo ampianareo koa. Ino ro anonanao président am'zany? Tsisy idiran'ny président zany fa misy tompon'andraikitsy momba an'izany eo. Mahagaga atsika ty raha lay. Tena tsy haiko hoe ino mahatonga anareo manao an'io fa la misy gny hafa fa mandratsy endriky fitondrana, agnisa mandratsy endriky fitondrana koa nareo baka antimo ao. Aleo tonga de ahitiko. Zay ny raha tiako volany androanga. Bon, misy ny tompon'andraikitsy eo. Fa la hoe zay ny fandiovan-tegnanao, ataon'olo ino hoe endren'olo sy alentikin'olo io. Ino tombotsoan'olo andetiky anao sy anendriky anao. Fa ny raha ataonao tsy ara-dalàna, tsy araky ny lalàna. Zay raha tiako tenena androany ka mba engaonareo ty fitentenena fahatany sy fanaova raha fahatany tiky. Fa nareo voalohany manimba endriky fitondrana misy amizao. Zay avao zany gn'ainy tiako teneny amizao, amin'ny afato zao. Ka vo solution ameko anao raha lay. Tsy afaka anao mihitsy ne fitiava-tanindrazana, tanora, de iandry mandava vo anao olo tsotra. Tsy mana droit am'zany anao na kelikely aza. Fa la raha zay ny teneniko zay ro nataonao, hoe nampandre police d'immigration, aroa misy olo tsy ara-dalàna, hafa mampiahiahy ny zavatra ataondreo, nampandre manam-pahefana rehetrarehetra, ny brigade criminelle. Tena agnabo place nisy anao. Fa tsy iha ro nandeha niritirity nanao perquisition, ia olo tsotra tsy mana andraikitsy igny ro hanao perquisition. Angoay tegna.